Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alda Toys. Masih di tepi sungai teman-teman. Wow. Kita cari mainan teman-teman. Wih, banyak mainan teman-teman. Wih, ada hewan-hewan juga. Ada mobil sedan. Wih, ada mobil polisi juga teman-teman. Kita ambil satu-satu teman-teman. Ada helikopter warna merah, helikopter pemadam nih teman-teman. Harus ini teman-teman. Ada truk molen warna kuning. Terus ini teman-teman. Wih, masih banyak mainan teman-teman. Ada hewan badak. Wih, keren teman-teman. Kita taruh sini. Ada singa warna kuning. Wow, keren teman-teman. Taruh sini. Wih, mobil polisi warna biru teman-teman. Taruh sini teman-teman. Wih, ada mobil sedan teman-teman. Wih, taruh sini teman-teman. Wih, ada truk molen warna-warni teman-teman. Taruh sini. Wih, ada robot warna kuning. Taruh sini teman-teman. Ada lagi truk clamping rescue warna biru. Taruh sini teman-teman. Wih, ada truk derek warna kuning. Wih, keren teman-teman. Taruh sini. Wih, ada apa ini? Ada lokomotif warna oranye teman-teman. Taruh sini teman-teman. Wih, ada truk tangki air teman-teman warna kuning hijau. Taruh sini teman-teman. Wih, ada mobil jeep penangkap hewan teman-teman. Wih, warna hijau. Taruh sini teman-teman. Wih, ada hewan kijang teman-teman. Wih, pemakan rumput ini teman-teman. Taruh sini. Wih, hewan gajah teman-teman. Wih, keren teman-teman. Oke, sudah banyak kita kumpulkan mainan teman-teman. Sampai ketemu besok ya teman-teman.